салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 20-ро меомӯзем ки мавзӯи имрӯзии мо бахшида мешавад ба формулаи сумми n аъзои аввалини прогрессияи арифметикӣ. Биёед дар аввал якчанд формулаҳо ва якчанд мафҳумҳои асосиро баён кунем. Ба мо талаб карда мешавад ки агар аъзоҳои прогрессияи арифметикӣ мувофиқанд бо i1, i2 ва ҳоказо in дода шуда бошад, пас суммаи онҳоро бояд ёфтан лозим аст. Агар i1, i2 ва ҳоказо in дода шуда бошад ки дар ин ҷо n ададҳои натуралиро қабул менамояд, талаб карда мешавад ки суммаи n аъзои аввалини прогрессияи арифметикиро бояд ёбем ки онро бо ҳарфи n ишора мекунем. Барои он ки суммаи s аъзои прогрессияи арифметикиро ёбем, мо бояд чӣ кор кунем? Биёед як қисм мафҳумҳоро дида бароем. Суммаи n аъзои аввалини прогрессияи арифметикии an бо sn ишора менамоем ва суммаро ду маротиба дар мавриди якум ҷамъшавандаҳоро бо тартиби афзуншавии рақамҳояш ва дар мавриди дуюм ҷамъшавандаҳоро бо тартиби камшавии рақамҳояш менависем ки онҳоро дар поён шумо дида метавонед. Анакнун формулаи суммаи n аъзои аввалини прогрессияи арифметикиро ҳосил кардем ки он бо формулаи n баробар хати каср дар боло i1 ҷамъи in зарби n тақсими 2 ҳосил шуд ки ин формулаи суммаи n аъзои аввалини прогрессияи арифметикӣ мебошад ки дар ин ҷо i1 аъзои якум, in аъзои n-ум, n миқдори умумӣ ё ин ки шумории рақамҳояш тақсими 2 баробар аст. Агар аъзои якум ва фарқи прогрессияи арифметикӣ дода шуда бошад, аз формулаи сумме ки дар намуди дигар навишта шудааст ифода кардан хеле беҳтар мебошад. Дар формулаи 1 ба ҷои i1 ҷамъи d n-1-ро гузорем, формулаи дигар пайдо мешавад ки ин формулаи n аъзои прогрессияи арифметикӣ номида мешавад. Анакнун ин формулаҳоро ҳамроҳ мустаҳкам мекунем. Якчанд мисолҳоро барои ин дида мебароем. Мисоли якумро дида мебароем. Дар шарти мисоли якум чунин омадааст: прогрессияи арифметикии an дода шудааст. Агар аъзои якум ба 3 ва аъзои шастум ба 57 баробар бошад, суммаи 6 аъзои аввалини прогрессияро ёбед. Менависем мисоли якум. Дар шарти мисоли якум in прогрессияи арифметикӣ аъзои якуми он ба адади 3 ва аъзои шастуми прогрессияи арифметикӣ ба адади 57 баробар аст. Мо бояд суммаи 6 аъзои аввалини прогрессияи арифметикиро бояд ёбем. Барои ин формулае ки дар боло мо қайд кардем истифода мебарем. Яъне дар формула мо чунин қайд карда будем: n баробар аст ба аъзои якум ҷамъи аъзои n-ум тақсими 2 зарби n. Формулаи зериро истифода бурда суммаи 6 аъзои аввалини прогрессияро меёбем. Хати каср аъзои якум ба 3, аъзои n-ум яъне ки аъзои шастум ба адади 57 баробар аст тақсими 2 ва зарби адади n. n ба мо ба адади 60 баробар аст. Анакнун 3-ро ба 57 ҷамъ кунем ба 60 баробар аст тақсими 2 зарби 60. ихтисор мекунем 1 ва 30-ро бо адади 60 зарб карда суммаи 6 аъзои аввалини прогрессияро ҳосил мекунем ки он ба 1800 баробар шуд. Мисоли дуюмро дида мебароем. Дар шарти мисоли дуюм чунин омадааст: прогрессияи арифметикӣ дода шудааст. Суммаи 8 аъзои аввалини прогрессияро ёбед. Менависем мисоли дуюм. Бигузор ба мо прогрессияи арифметикӣ ба намуди минуси 23 минуси 20 дода шудааст ки ин аъзоҳои прогрессияи арифметикӣ мебошад. Мо бояд суммаи 8 аъзои аввалини ин прогрессияро ёбем.
برای این چی کار میکنیم؟ حال می نویسیم بگذار اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی داده شده باشد این به مینوس 23 برابر است. از بس که در اینجا n به 8 برابر است، 8 اعضای اولین، اعضای دویم آن موافقاً به مینوس 20 برابر است، یعنی i2 به مینوس 20. اکنون برای یافتن d از اعضای دویم اعضای یکم را میگیریم، طرح می نماییم. پس حاصل میکنیم مینوس 20 جمع 23 این به عدد 3 برابر می شود. فرمولای SN برابر 2i1 جمع d ضرب n مینوس 1 تقسیم 2 ضرب n رو استفاده بردن خیلی قلای است. این فرمول رو استفاده کرده می نویسیم S8 برابر 2 ضرب i1 در اینجا به مینوس 23 برابر است جمع د فرق پروگرسی به 3 برابر بوده. n در اینجا عدد 8 رو اجرا می نماید. از 8 1 رو گیریم 7 تقسیم 2 و ضرب 8 حاصل می شود. این برابر است 2 رو به مینوس 23 ضرب نماییم با ما عددی مینوس 46 حاصل می شود جمع 3 رو به 7 ضرب کنیم با ما عددی 21 حاصل می شود. اینچنین 8 رو با 2 اختصار کرده 4 حاصل میکنیم. این برابر است به عددی مینوس 25 حاصل می شود. 25 رو به عددی 4 ضرب کنیم عددی مینوس 100 حاصل شد که با ما این عدد طلب کرده شده بود، یعنی 8 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی به عددی مینوس 100 برابر است. مثال سوم را دیده میبریم. پروگرسی اریتمتیکی به n داده شده است. اگر اعضای یکم مینوس 18 و d به 6 برابر است، سوم 9 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی یافته شود. مثال سوم بگذار اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی به مینوس 18 فرق پروگرسی اریتمتیکی به 6 برابر باشد، آنگاه سومه 9 اعضای اولین این پروگرسی را باید یابیم. این مثال مثل مثالی در بالا بوده به حساب می رود. برای یافتن سومه 9 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی ما باید چنین رفتار کنیم. حال یعنی فرمولای SN برابر 2i1 جمع d ضرب n مینوس 1 تقسیم 2 ضرب n رو استفاده بریم. همینطور از روی فرمولی که ما نوشته گذاشتیم استفاده برده سومه n اعضای اولین پروگرسی رو حاصل میکنیم. همینطور SN برابر است به 2 ضرب i1 به مینوس 18 برابر است جمع فرق پروگرسی اریتمتیکی به 6. در اینجا n به 9 برابر است، برای آنکه به ما طلب کرده شده است که ما باید سومه 9 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی را یابیم. ضرب عددی 9 حساب میکنیم. این برابر است به 2 را به مینوس 18 ضرب کنیم مینوس 36 جمع 6 ضرب از 9 1 رو طرح نماییم 8 حاصل می شود تقسیم 2 ضرب 9 برابر مینوس 36 جمع 6 رو به 8 ضرب نماییم با ما عدد 48 حاصل می شود تقسیم 2 ضرب 9. این برابر است از 48 36 رو ترک نماییم به 12 برابر است تقسیم 2 ضرب 9 و هنگام 12 رو به 2 تقسیم کردن 6 حاصل می شود. 6 رو به 9 ضرب نماییم عددی 54 حاصل می شود. همینطور سومه 9 اعضای اولین پروگرسی اریتمتیکی که به ما طلب کرده شده بود به عددی 54 برابر شد که این جواب مثال سوم به حساب می رود. مثال چهارم رو دیده می براییم. در مثال چهارم چنین آمده است: پای در پی xn داده شده است 4n جمع 2 سومه 50 100 n اعضای اولین پروگرسی رو باید یابیم. بگذار پای در پی xn با فرمولای xn n نوم
баробар аст ба 4 зарби n ҷамъи 2 дода шудааст. мо бояд суммаи 50, суммаи 100 ва суммаи n аъзои аввалини пайдарпайиро ёбем. Яъне мо бояд s 50-ро ёбем, s 100-ро ёбем ва s-и аъзои n-уми аввалини прогрессия арифметикиро бояд ёбем. ҳал мекунем. барои ҳалли ин мисол мо метавонем формулаи SN, формулае ки дар аввал формула 1-ро навиштем, истифода барем. I1 ҷамъи IN тақсими 2 зарби n-ро истифода мебарем. дар мисоли А, дар шарти мисол ба мо x n яъне аъзои n-уми прогрессия арифметикӣ дода шудааст. пас x-и якум аъзои аввалини прогрессия арифметикӣ ба ҷои n 1-ро гузорем. 4 зарби 1 ҷамъи 2 ин ба адади 6 баробар аст ҳосил мекунем. x-и 50 бошад. 50 аъзои прогрессия арифметикӣ мувофиқан ба 4 зарби 50 ҷамъи 2 баробар аст. ин баробар аст ба 200 ҷамъи 2. ин ба адади 202 баробар шуд. ин ададҳоро ба ҷои формула мегузорем ва ҳосил мекунем. s-и 50 баробар аст ба аъзои якум ба 6, аъзои 50 ба 202 баробар шуд. тақсими 2 зарби 50. анакнун ин баробар аст ба 208 тақсими 2 зарби 50. ин баробар аст ба 208-ро ба 2 тақсим кунем 104 зарби 5. ин баробар аст 5200 баробар мешавад. яъне аъзои 50-юми прогрессия арифметикӣ ба 5200 баробар шуд. анакнун инро биёед А менависем ва дар шарти Б мо бояд аъзои 100-уми прогрессия арифметикиро бояд ёбем. x-и 1 ба мо ба адади 6 баробар аст. пас ба мо лозим аст x-и 100, яъне аъзои 100-уми прогрессия арифметикиро бояд ёбем. ба ҷои n 100-ро мегузорем ва ҳосил мекунем. 4 зарби 100 ҷамъи 2. ин ба адади 402 баробар аст. ҳамин тавр формулае ки дар боло зикр кардем истифода мебарем. s-и 100 баробар аст ба аъзои якум ба 6 баробар, аъзои 100 ба 402 баробар, тақсими 2 зарби 100-ро иҷро мекунем. 408-ро ба 2 тақсим кунем адади 204 ва ҳангоми 204-ро ба 100 зарб кунем адади зерин пайдо мешавад. 20400-ро ҳосил кардем ки онро чунин менависем. анакнун x-n истифода бурда мо аъзои n-уми прогрессия арифметикиро ҳисоб мекунем. ба мо дар шарти в чунин омадааст. аъзои n-ум баробар аст ба 4n ҷамъи 2 дода шудааст. мо бояд аъзои n-уми ин прогрессия арифметикиро ҳисоб кунем. пас иҷро мекунем. дар инҷо x-и якум ин баробар аст ба 6, x-и n-уми прогрессия арифметикӣ ба 4n ҷамъи 2 баробар аст. пас формуларо истифода мебарем. x-и n x-и 1 ҷамъи x-и n тақсими 2 зарби n. ба ҷои ин қиматҳои дар боло бударо мегузорем ва чунин ифодаро ҳосил мекунем. дар ин ҷо ифодаи тағйирёбандадор ҳосил мешавад. 4n ҷамъи 2 тақсими 2 зарби n ҳосил мешавад. ё ин ки 8 ҷамъи 4n тақсими 2 зарби n. ҳангоми 4-ро 8-ро ихтисор намудан мо 2n ҷамъи 4 зарби n-ро ҳосил кардем ки ин баробар аст ба 2n квадрат ҷамъи 4. пас формулаи n суммаи аввалини прогрессия арифметикие ки бо формулаи xn баробар 4n ҷамъи 2 дода шудааст ки аъзои якуми он ба 6 баробар аст, бо воситаи формулаи 2n дар дараҷаи 2 ҷамъи 4 зарби n ҳисоб карда мешавад. ин буд мисоли чорум. анакнун мисоли панҷро дида мебароем. дар шарти мисоли панҷум чунин омадааст: суммаи ҳамаи ададҳои натуралӣ аз 20 то 120-ро ёбед. яъне дар шарти мисоли панҷум мо бояд аз
عددی ناتورالی 20 سر کرده تا عددی خودی 120 سوم آنها رو یابیم. خیلی که معلوم است سوم عددهای از 20 جمع 21 جمع 22 جمع و غیره ها جمع 120 رو با ما طلب کرده می شود که ما اون رو حساب نماییم. بیایید این رو حساب میکنیم. باز از همه طرز قلعه حساب کردن اون، یعنی در اینجا اعضای یکم پروگرسی اریتمتیکی به 20 برابر است. از 20 تا 120 وقتی که ما حساب میکنیم با ما 100 رقم، لیکن خود 120 هم با ما داخل می شود. بنابر همین n در اینجا 101 رو اجرا می نماید که اعضای انوم پروگرسی اریتمتیکی یعنی an به عدد 120 برابر می شود. اینها رو به نظر گرفته سومه از 20 تا 120 یعنی 101 اولین پروگرسی اریتمتیکی رو موافق فرمول i1 جمع in تقسیم 2 ضرب n رو استفاده میبریم. در اینجا i1 به عدد 20 برابر است، in به 120 تقسیم 2 ضرب 101 برابر است. حساب میکنیم. 20 رو با 120 جمع نماییم 140 حاصل می شود تقسیم 2 ضرب 101. این برابر است به 70 ضرب 101. 70 رو هنگامی با 101 ضرب کنیم با ما 7070 حاصل می شود. یعنی جواب مثال 7070 رو تشکیل می دهد که با ما طلب کرده شده بود. خوانندگان عزیز، برای مستحکم کردن موضوع به شما یک چند مثال و مسئله ها سپرده می شود که آنها را در وقت خالگی باید اجرا نمود. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.